Boleh. Kita punya channel. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini anda bersama dengan saya Aisyah Mazlin. Introduction tu selalunya untuk TV je. Tapi tidak untuk hari ini. Dan sebenarnya hari ini kita nak sembang-sembang banyak benda. Tapi hari ini anda bersama dengan Kacip System. Saya sebenarnya tak suka dengan Kacip System. Nanti saya suruh producer tukar Kacip tu. Tapi sebenarnya take times, ada zaman memang kita cerita pasal Kacip ni dekat TikTok. So that's why dia jadi salah satu nama untuk podcast kita hari ini. Tapi hari ini kita bersama dengan dua orang wanita yang sangat cantik, meletup. Kita nak cerita pasal kecantikan mereka juga hari ini. Kita bersama dengan Ara. Hai. Okay, dia masih introvert. Dia masih introvert, dia baru permulaan. Takes time. Jadi kita akan borak lagi panjang bersama dengan Ara. Lepas tu kita ada Laurina. Hello. Alah sayang. Okay, saya boleh nampak diorang nervous dan shaking sikit. But it's okay, kita nak borak simple je. Which is hari ni kita nak cerita pasal confident. Kita nak cerita pasal fashion. Kita nak cerita pasal macam mana kita nak bawa diri kita sebagai seorang wanita. Dan paling penting sekali kita nak cerita pasal seksi. S-E-K-S-I. Kalau dalam bahasa Melayu tu, kita ni seksi untuk siapa? Untuk diri sendiri ke? Untuk orang ke? Ataupun untuk masyarakat. Ataupun sebenarnya untuk partner kita pun boleh ada tau. Betul. Ada setengah orang partner suka kita seksi. Betul. So kita nak cerita benda tu lebih panjang lagi, nak borak-borak, nak santai. Ini baru introduction. So kejap lagi kita nak sambung cerita yang lebih dalam lagi. Awak seksi tak? Sikit lah. Awak suka jadi seksi tak? I don't think so. Okay, so kita dah ada dua perbezaan. Ada seorang mengaku, I agak suka. Ada seorang lagi, saya tak suka. So kita dapat dua opinion lah kan. Betul pun, seksi ni pilihan masing-masing. So kejap lagi kita sembang panjang lagi dan kita kupas satu persatu. Let's go! Sekarang korang bersama dengan saya Aisyah. Kita ada Ara, kita ada Laurina. I really like your name. Oh, thank you. Siapa yang bagi nama Laurina tu? My dad actually. Your dad Malaysia? No, my dad's Chinese Indonesian. Chinese Indonesian. Macam mana awak boleh duduk kat Malaysia? Because I wanted to study. I Okay. wanted to get my bachelor's degree, and I thought, okay, Malaysia's close. We Uh-huh. have pretty similar cultures. Uh-huh. We almost sound the same. The bahasa Indonesia and bahasa Melayu. So I boleh lah cakap bahasa Melayu. Yeah. Tapi kalau dekat Indonesia, kamu sering cakap bahasa Indonesia ataupun English? On your daily life? In my daily life, so it's a mix. It depends on who I'm with, basically. But when I'm with my close friends, usually it's English. But in my everyday life, it's a mix of Indonesia and also Jawa. Oh, So I'm- Javanese. Yeah, I'm from Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, sebenarnya saya sangat-sangat suka bahasa Indonesia tu tau. Sebab dia ada, orang kata macam mana Ara, dia punya bahasa dia sangat sedap. Yeah. So, maksudnya memang you are born and raised semua dekat Indonesia. Tapi Yes. datang Malaysia untuk belajar. Yes. Kita akan sembang pasal culture ni. I believe culture dekat Indonesia dengan Malaysia ada persamaannya dan ada banyak perbezaan dia juga. Yes. Alright, dan sangat. kita ada Ara. Ara, sukalah nama awak. Ya ke? Mana dapat nama Ara? Nama tu nama singkatan je. Itu nama glamour je. Okay, so daripada zaman sekolah ke dapat nama Ara tu? Yes, daripada zaman sekolah. Sampailah ya, sekarang. betul. Dah kerja. Betul. Nak cerita tak kerja apa? Saya kerja as a flight attendant je dengan AirAsia. Okay, loves. So bila kita cerita pasal flight attendants, dia bercerita pasal pakaian juga kan? Betul? And of course, bila jadi pramugari ni, ada setengah mak bapak dia akan cakap macam ni Ara. Okay, kalau you nak certain airlines boleh, certain airlines tak boleh because of pakaian dia. Betul. Okay, macam Ara macam mana? Family first, you nak jadi flight attendants, apa respon family? Tak, kalau macam my parents is very supportive lah. Diorang okay je kalau I nak jadi cabin crew. Okay. Mula-mula tu macam agak susah sikit nak macam pujuk diorang, tapi dah lama-lama tu diorang dah okay dah. Okay, so kenalah dengan topik kita yang kita nak cerita, which is perbezaan culture juga. Ada persamaan dia, Iya. tapi ada juga perbezaan dia, which is kita nak cerita pasal pakaian. Pasal seksi. Wow, this topik adalah topik yang mungkin ada orang selesa dan ada orang tak selesa untuk kita ceritakan pasal benda ni. Tapi ini adalah personal opinion. So jangan attack. Masing-masing ada kebebasan, ada hak masing-masing untuk dalam orang kata berpakaian ni lah kan. So kita start dengan Laura dulu kan. Laurina dulu. Yeah. So kalau macam apa beza dia culture berpakaian di Indonesia dengan Malaysia yang maybe ada you sampai Malaysia you culture shock in a way, in a bad positive way ataupun
negative way? The only culture shock, maybe not in the fashion sense, because I think most of the people that dress in Indonesia and also in Malaysia is almost the same. We have like the same cultures, kind of the same Kind of the cultures, same. and also like the same principles, because we're both like majorities like Muslim country. So of course there's like people talking about like conservatism or like purity culture and all that, right? So I think I didn't get any culture shock when I saw like how people dressed here, because Kuala Lumpur is like the big city. Yeah. And it's almost the same like with our capital, which is You kat Jakarta juga kan? Sorry. I'm not from Jakarta. Oh. I'm not from Jakarta. Okay, so ada beza sikit lah. Beza ke? Sama je. Sama aja. Sama aja. Tak ada beda. Karena saya pun itu dari kota kecil. Jadi modest lah. Karena tahu tak, kota kecil tuh apa namanya, kalaupun ada berita besar langsung semua orang tahu kan. Ya. Spread the news tu cepat je. Cepat sangat. Oh, so maksudnya kalau macam berpakaian, awak rasa siapa yang lagi seksi? Siapa lagi seksi? Orang di Malaysia ke orang di Indonesia yang lebih seksi? Ataupun penerimaannya? Penerimaan maksudnya? Sebab kalau macam contoh ada certain pakaian yang mungkin tak sesuai dipakai di Malaysia. Kan you got what I mean. Kadang-kadang bila kita keluar pergi ke Maldives, contoh, kita pergi ke Bali, pemikiran dari segi pemakaiannya juga berbeza kan. So, you rasa macam mana? Ada beza tak? Tak sama je? Sama je. Penerimaan pun sama? Iya, karena Malaysia dan Indonesia menurutku sama saja. Tapi culture shock yang aku pertama hadapi is the sambal. I'm sorry. Sambal. I do not like Malaysian sambal. Oh my god. I do not like Malaysian sambal. I'm so sambal sorry. Ayam gepuk kami sedap lah. Okay, ayam gepuk. Ayam gepuk. Have you tried? Yes, I have. It's just okay. First time I come to Malaysia. First thing they tell me to try is nasi lemak. Okay. Of course, nasi lemak. 3-4. Nasi lemak tak ada ke Indonesia? Tak ada. Adanya nasi uduk. Nasi uduk. Okay. Nasi lemak tuh saya coba ayam goreng lah. Oh, sedap sangat. Lalu saya coba nih guna sambal. Saat sambal tuh masuk mulut saya, kenapa manis? Kenapa manis? Betul. Because the majority of the sambal that we eat in Indonesia, it's either like very savory and very spicy, like the spicy that tingles, right? So I was like, why is this like chili jam? Like it doesn't have the kick to it. Manis sangat. Tapi pedas tak? Tak pedas. Okay, so sebelum kita cerita pasal pakaian yang seksi, kita cerita sambal juga, sebab sambal pun boleh buat awak seksi jugalah. Hot and spicy. So kita nak cerita pasal hot and spicy. Kita sambung lagi pasal pakaian. Kalau macam Ara, dari segi pemakaian, benda ni memang sangat sensitif lah. Kalau macam saya ada limitation dalam berpakaian. Kan, either daripada keluarga saya membesar kan. Kadang-kadang ada benda yang kita pakai tapi kita tak boleh post on social media. Just because kita nak jaga hati orang. Kita tak nak orang bercerita buruk pasal kita. Or people think that, you know. So, Ara rasa macam mana perspektif kepada wanita yang mungkin berpakaian seksi sikit? Seksi sikit lah, seksi tak banyak. Seksi sikit, tak banyak. Kita boleh seksi banyak ke? Sebab I pun membesar dengan keluarga yang, bukan nak cakap too strict parents lah, tapi for me, kalau nak berpakaian seksi tu boleh, tapi ada limit lah, macam tu. Okay, nampak tak? Berpakaian tapi ada limitation. Yes. So sebenarnya seksi ni untuk siapa? Gitu. Seksi ni untuk siapa? I rasa kalau seksi ni dia based on someone punya pandangan lah. Okay. Which is kalau you pakai seksi, you nak tarik perhatian orang ke, ataupun you pakai seksi tu untuk diri you. Untuk you nak boost your confident level ke, macam tu. Okay, kalau macam pandangan saya, saya akan pakai seksi kalau badan saya cantik. 3-4. Betul. So kalau saya ada lemak-lemak yang yang tak patut
ditonjol, maka saya akan behave sikit lah. Sama juga bila kita tengok orang seksi kan. Kalau orang tu, seksi ni sebenarnya dia tidak semestinya pakaian terbuka. Dia seksi ni dia boleh jadi kepada suara seksi, pergerakan dia seksi, cara dia bawa diri dia seksi, cara dia berjalan pun boleh jadi seksi. So jangan salah faham. Macam saya membesar, saya tak boleh pakai pakaian macam mana orang lain pakai. Walaupun ditutup. Contoh macam crop top, let's say. Crop top. I cannot wear crop top because crop top lagi seksi daripada pakai skirt yang nampak separuh. Faham tak? Skirt yang nampak separuh, is it bawah lutut? Yes, bawah lutut. Because of the body shape. Maaf cakap, kita Beyonce. So I have limitation on that. So kadang-kadang macam setengah orang yang lebih kecil ataupun badannya tidak terlalu menonjol kan, except dia tak terlalu besar. Kita cakap je benda tu. Tapi dia boleh pakai yang macam a bit open. Macam bagi orang tak seksi. Tapi ada setengah orang, dia tutup je pakaian dia kan. Dia tak ada pakai singlet ke, dia pakai full cover. Tapi because of the body shape, benda tu jadi nampak lebih seksi. Tapi kalau kita tengok awak, Laurina, awak macam tak suka pakai seksi. I don't like. Ya ke? Tapi agama kamu apa? Saya tu Katolik. Oh, jadi kamu memang tak nak pakai seksi langsung? Why? Because yelah kan, sekarang umurnya muda lagi ya? Muda lagi umurnya. Yes, I'm 21 this year. I'm 21. Nanti awak dah 29, aku wanita berkerjaya. Time tu lah awak nak show off. Tak, belum lagi I think like with what you asked, right? Why do I not like dressing sexy? I think sexy is more of like the energy, you know. I mean, like, of course, I wouldn't judge a girl, you know, based on how she like wears her stuff, because that's her own choice. And I have no say in that. And I think it's like, if you chose that and you're confident in that, okay, you go girl, slay, you know. But for me personally, I think it's also because of how I grew up. Because I grew up in a very strict Catholic household. And I actually grew up like near the sea. Jadi tahulah, sangat panas kan, sangat panas. Because rumahku tuh hanya 5 menit jalan ke pantai. Dan aku pun guna jean shorts karena panas. Panas, kan? of course. Panas, sangat panas. I was screamed at by my aunt. Tak boleh. Tak boleh. But it's more of also a personal choice because I like the more like coverage style. You lagi confident cover lah. Yeah. So bila masa you rasa you paling seksi? Oh God. I mean, I tahu bila you rasa you paling seksi. Bila you pakai baju uniform you. Right. The Air Of Asia. course. Tak kisahlah. I rasa kalau macam flight attendants pramugari, any uniform, pakai jalan seksi. Yes. For me. for you lah. For you? For me, it's not. Oh, you I rasa kalau I dekat luar lagi nampak seksi lah berbanding dengan pakai uniform. So you tak jawab soalan lagi. Bila you rasa dia terlalu budak-budak lah. Akak tak boleh tau. Akak macam, kalau akak ni akak rasa macam adik kena explore dunia lagi. I mean, I think it's just like if I groom myself well, you know, because I like it when I'm well dressed. I like it when because the thing is, whichever outfit that I choose, it has to have intention. Okay, so I do not just want to show up in an event and like be out of theme. I think for me, when I feel sexy, is when I think I just like be confident in myself. When I'm like well groomed, I already like shave my eyebrows and then like do my makeup and all that. I think that's sexy in itself. Which is the answer you give tu pun betul. Sebenarnya seksi ni tak semestinya daripada pakaian yang kita buka-buka. Depends kepada orang. Kita sebenarnya kita nak cerita pasal fashion yang bagi wanita ni confident kan. Kita kena confident bila kita bawa ataupun kita carry satu image ataupun pakaian tu. Ada setengah orang macam saya kadang-kadang kesian juga. Ada orang terpaksa pakai baju yang macam sama everyday or they don't have choice. So diorang pun macam nak bersuka diri pun diorang tak boleh kan. Sebab itulah dia antara kenapa kita rasa macam seksi ni adalah benda yang sangat sensitif untuk orang. Tapi maaf cakap tidak semestinya pakaian terbuka-terbuka tu seksi. Sebab ada setengah orang pakai tutup-tutup pun bagi diorang itu lagi seksi. Kan? Betul.
Yeah. So banyak pakaian ni sebenarnya yang boleh membuatkan seorang wanita tu seksi. Confident lah paling penting kan. Yes. You bila masa you paling confident? Bila masa I paling confident, bila I nak keluar dengan kawan-kawan I, so I suka pakai cantik and seksi-seksi. Oh my god. Okay, kalau keluar dengan partner seksi tak? Okay, so pernah tak dapat partner tak kasih pakai, tukar seluar pernah dapat? Tak. Pernah tukar baju tak pernah? Tak. Tak pernah? Never. Maksudnya aku memang seksi tau, aku selalu kena tukar. Tak pernah dapat langsung? Sebab tak pernah cari yang macam tu. Itu red flag Oh, ada boyfriend? No. Baru nak tanya. Pernah tak boyfriend so? Tak pernah tukar jugalah. I mean like your family pun kalau you pakai, maybe you wear shorts kan, your family will ask you to change lah. Yes, immediately. They will like forbid me from going out of my room even. Oh. Even in the premise of my own home, they would like change. That's too short. Even in my own house, right? I would like go out because I have dogs, right? I go out to play with them, and maybe some guests are visiting or like a friend is visiting. They would like send me to my room and like what's the word? Like throw me like the very long pajama pants, change into that. Yeah, that's just how I was raised. Ada satu cerita saya nak kongsi. Saya dalam saya membesar ni, there's always a limitation when I want to wear something. Daripada zaman saya membesar, zaman sekolah kan. Zaman sekolah saya, kalau pakai tracksuit tak seksi. Kalau pakai seluar yang lekat sikit, bukat tu seksi. Faham tak? Ya, pernah tengok. Dari zaman sekolah, dari zaman kita membesar, ada limitation of me wearing something. Sampai I dah bekerja pun. I akan dapat dialog yang macam you nak pakai apa pakailah tapi jangan post on social media. There's a limitation on that juga kan. So saya pun tak tahu nak cakap macam mana dan tak tahu macam mana limitation tu boleh ada, but I think of course kita ada rights and wrong dalam berpakaian ni kan. Kita pun tahu kan nak pergi kenduri kahwin, nak pergi mana-mana occasion, of course kita akan pakai elok-elok. Betul. But sometimes jangan down ke orang tu lah melalui pakaian dia kan. Sebab pakaian sebenarnya there's a reason why women wake up to wear that outfit and because they rasa itu is the best outfit for them to wear. So kalau you keluar dengan boyfriend you, antara colour favorite yang you akan pakai? Black colour. Only? I suka black colour. Kebanyakan baju I dalam wardrobe I memang banyak yang black colour. Sebab I suka colour hitam. Okay, so kalau kau pakai colour lain tu bukan you? Nak check je Instagram you. I check Instagram you ada tak colour-colour lain? Mestilah ada. Tapi kebanyakannya I memang suka baju yang berwarna hitam. Kan sebab sebenarnya hitam buatkan kita nampak lebih kurus, lebih kecil. Yes. Itu yang paling penting. Okay, tak apa. Bold. Yes. Okay, kalau makeup macam mana? I suka makeup yang bold juga. Okay. Itu seksi bagi sebab you. macam lightweight makeup tu I tak rasa confident. Dulu I suka makeup yang macam bold tau. Lipstick I dulu warna purple. Not bila I zaman belajar, I adalah orang yang dikenali as wearing boots every day and pakai colour hitam every day. I like wearing boots as of course. Well. Confident kan? Confident gila. Itulah seksi. Benar. Zaman I belajar lah. But then I change a lot lah. Colour-colour I sekarang dah jadi colour-colour pastel, colour-colour light. I love pink so much. Yes. I used to hate pink. Ya Allah, benci gila pink. Kalau macam bilik tu kena warna biru macam faham tak? Ganas. I suka hitam. But now I change myself lah. Everything. Botol kena pink. Cover food. See? Pink! Kena ada something yang pink just to show that I'm more soft lah sekarang. Feminine style lah sekarang. So you punya fashion pun dari dulu sampai sekarang sama? Ke ada pertukaran dia? Sama je. Ya ke? Ya, I memang Always daripada bold. zaman sekolah memang suka bold one. Awak? Like how my style changed. Yeah. Okay, since because I'm only 21, right? The pandemic. Malah seronoknya dengan umur tu. Sekali lagi, I'm only cakap berapa umur awak? 21 tahun. And I'm not even 21 yet. I'm still 20. Seronoknya. Yeah. Akak jealous sangat dengan umur awak. Okay, 3-4. Lepas tu? Sebelum saya sekarang nih dengan cara saya style dulu, saya dulu sangat suka gimana, like academia style. Academia, like academia. It's like the. Macam mana Cik Mi? Explain sikit academia tu macam mana Cik Mi?
It's like, you know, what like the dark academia is like the wearing the black Okay. turtleneck. I have to understand this, but this generation, you Alpha, right? Generation Alpha. No, I'm Gen Z. Gen Z? I'm Gen Z. I'm Gen Z as well. You Gen Z? I first batch of Gen Z. So aku paling tua lah sebenarnya. First batch? Yeah, I know. I 25 this year. Sorry. Okay, I paling tua. So sebenarnya macam bila aku terkejut. Aku kasi shock kejap. I thought you're Alpha. Okay, ada satu sekarang ni aku perasan generasi muda, they like to wear black, which is different dengan zaman kita. Kita kalau black kan macam black metal, Yeah. like, you know, different. Right now dia bukan black metal. Nak kata rock, punk rock pun tidak juga. Tapi dia macam apa tadi? Academia How do you style it? is usually just like plaid skirt, you know. Okay. Plaid skirt usually is like brown, and then you usually like pair it with like a turtleneck, and sometimes like it's the black leggings, you know. Oh, dalam skirt ada legging, Yeah. and then you wear something turtleneck and a t-shirt kat luar. Okay. Yeah, something like that. Okay. But I think now it's like, okay, I still keep the black leggings, of course, here, but it's more. Oh, alah, awak pakai stop. Yeah. I think I'm trying to like, what's the word, like more chic, you know. More chic. It's like more intentional, because I think like the dark academia style, I think it's chunky. Terlalu banyak aksesori tu. Oh. But now it's like more, okay, I'm just gonna wear this top, this bottom, that's it. That's it. Okay. Yeah, that's good enough for me. Dia ada level-level dalam kita nak berfashion ni tau. Ada masa kita rasa kita nak on the layer. Tiba-tiba ada satu masa you just want to wear t-shirt dah chill. So dia ada zaman berfashion kita lah. Macam dulu I sangat-sangat nak cepat jadi wanita klasi tu. Macam bila lah aku boleh pakai heels, aku boleh jalan macam Fazura. Zaman-zaman do you know Fazura? No. Kat lain ni. Who is Fazura? She's an actress. Oh, actress. She's my idol. Cerita lah. Zaman dulu kita nak, you know kot, You kita nak jadi. Fazura lah. Bukanlah Mina Fazura. I mean like, I want to be like very classy woman. So, tapi I cannot change myself because I bukan orang itu kan. I bukan orang yang macam I always like be myself kan. So it take times for you to find yourself. It's take time. Kadang-kadang kita rasa fashion kita akan berubah-ubah tau. Ada masa zaman yang macam cakap I wear boots every day. Ada masa kita nak pakai heels, ada masa kita nak pakai sneakers, and everything is all about fashion kan. So fashion ni dia akan berubah-berubah dan kita akan mengikut zaman juga. Sama juga dengan makeup kita kan. What about makeup? You makeup macam mana? Actually I started makeup, like actual makeup, a year ago. Oh, sebelum ni tak pernah makeup? I didn't know how to make up because my mom didn't use makeup. Okay. So I don't have like any teacher, you know, to like guide me. I basically learned myself. Actually, the first time I did makeup was eyebrow pencil. Eyebrow pencil to draw your eyebrow. Yes, just like to make it appear darker because I have like very thin. Not thin, but it's more of my eyebrows are not that dark. So it makes it like I don't have any eyebrows at all. And the first time I did it, it was so bushy. Like no, what's the word? Like no structure at all. But then I started like going to like Watson's, right, to ask what should because I really didn't have anyone to teach me. Oh, okay. And so I just, okay, I need makeup because I'm probably gonna use it every day now that I'm like 20. And I basically learned myself. But my skincare, just like usually moisturizer, sunscreen, primer, and concealer. And also the lashes and brows, that's it. Sikit lagi Laurina. Another 2 years you're gonna be somebody. 2 years je. Sikit, ada confidence sikit. Maintain your accent and your dialect. So sikit je lagi. Tak apa, kejap lagi kita sambung lagi dengan Ara. Macam mana awak belajar makeup. Boleh. And then macam mana kekalkan the bold looks tu. So kejap lagi kita sambung. 3, 4. Kita sambung lagi cerita. Kita nak cerita pasal sexy
SEKSI. Oh, topik ni kalau orang dengar je macam, okay, topik ni menarik, boleh viral. Taklah kita nak borak je pasal confidence seorang wanita tu, adakah datangnya daripada seksi ataupun sebenarnya tidak. Tak. Confidence dia datang daripada macam mana cara kita nak bawa diri kita. Ada orang, dia lebih rasa diri dia seksi bila dia berpakaian tutup penuh, dia jalan dengan penuh confident. That's how people work and that's how people dress to go to work. So kita sekarang nak cerita pasal social media dan being sexy in social media. Ini best. Ni best gila sebab ada orang, dia two types Dia seksi dekat social media tapi in real life dia tak seksi. Ada orang yang seksi in real life, dalam social media dia tak seksi. So you orang yang mana lah? I'm type of girl yang kalau dekat social media I'm not exposed banyak. I'm not too exposed lah. Tapi kalau dekat luar, You confident je nak pakai confident je nak pakai apa. Betul. So maksudnya you choose not to post apa-apa yang you pakai hari ini dekat social media. Betul. So macam alamak hari ni tak boleh takat gambar lah macam tu. Ya, betul. Even a story. Yes. Even nak post story kat Instagram. Kalau I post pun I takkan post gambar yang macam full body. I akan macam post paruh je ke macam tu. Sebab ada setengah orang dia keluar dia pakai jaket tapi bila takat gambar dia buka jaket. Ataupun dia jatuhkan jaket dia. Lepas tu dia post sexy. Okay, so you bukan type yang post sexy things in social media. You sayang? I think also the same because I don't dress like the typical like sexy, like the crop top and like shorts combo. I don't do that. But I think it's also because social media, right? Like one time I posted a video of me showing my flowers, right? Because I get like weekly flowers. And I saw like, I was looking at the story viewers and I was like, why is my dentist clinic here? My dentist clinic was literally in the viewer section. Why are you here? Dia tengok, dia stalk you? Yes. No, actually, the reason why I don't think like, okay, posting like sexy in social media is a good idea is because social media is like digital footprint exists, right? Tapi engagement. You can get viral just one posting. Yeah, but I don't think it's like worth the trade-off, because I also had like a coworker actually stop me in my social media. I have never talked much with this guy, right? And I just suddenly saw his name in the story. I'm like, why are you here? So your Instagram is public lah? Yes, my Instagram is public. So anyone can watch it anyway. Yeah. So sebenarnya ada setengah orang yang choose untuk itulah. Kalau macam saya, sometimes I just post whatever I want to post. Sebab kadang-kadang kita boleh pakai apa yang kita nak pakai, kadang-kadang kita pakai yang benda kita tak pakai. So usually kalau I di Malaysia, I pakai macam orang normal. But when you, problem dah adalah bila kita pergi bercuti. Kalau bercuti? You macam mana? Kalau bercuti, usually kalau I nak pergi bercuti, I akan shopping dulu baju siap-siap. So I akan suka post gambar pakaian yang I tak pernah pakai lagi. Macam tu. Okay, faham. Kalau macam I ada dua baju yang I akan bawa. Satu baju memang untuk I pakai untuk keselesaan bila I bercuti. Satu lagi baju memang khas untuk baju ni boleh post dekat social media. Kalau I tak. I memang akan beli baju yang memang I akan post je. Sebab I tak boleh. Kalau I selalu pakai tak boleh post. Mak kita marah wah. Mak kita pun sama. Marah wah. Tapi sebenarnya bagus. I always talk like this with my mom lah. Sama my mom pun akan tengok podcast ni. Dia akan cakap macam, bila I buat salah ataupun bila I berpakaian yang tak baik, you jangan salah faham tau. Bukan mak I tak ajar whatever kan. Kan setengah orang fikir macam tu. Tak, my mom akan tegur. My mom akan tegur yang I rasa macam kalau I nak take down lah. Kalau I tak nak take down, I tak nak take down lah. Tapi my mom akan tegur sebab she's my mother kan. So dia akan tegur part yang dia patut tegur. But same to me as well. Kalau macam I berpakaian pun, my mom akan tegur juga. Dia macam, kalau you nak berpakaian boleh tapi berpada. Macam tu. Jangan over-over. So kalau you nak buat apa-apa, you fikir dulu. So ada setengah orang, depends on privacy masing-masing. Ada setengah orang dia choose untuk dia nak pakai apa dia nak pakai, tapi dia memilih untuk apa dia nak post dekat social media. Tapi kadang-kadang pelik juga kan, orang yang post seksi gila dekat social media ni, kadang depan tak seksi pun. Mungkin sebab dia tak seksi lah dia nak post seksi. Ya kan? Is it? I pernah jumpa lah orang yang macam tu. Yang macam dia akan post seksi, dia akan post lah
segala apa yang dia boleh nampakkan diri dia seksi, tapi bila kita jumpa dia depan dia tak seksi pun. So sebenarnya again kita nak cerita pasal seksi ni, dia bukan sahaja terletak kepada pakaian, dia terletak kepada cara kita bercakap, cara kita bawa diri. Kadang-kadang I suka sangat dengan perempuan yang macam dia tak perlu cakap banyak, dia tak perlu nak take attention orang pun, tapi people will look at her. Betul. Just because dia sexy the way she is lah kan. So what about orang yang pakai seksi untuk menarik perhatian? You rasa macam mana? You ada kawan-kawan macam tu tak? Orang yang pakai seksi untuk menarik perhatian Ada tak karakter-karakter itu? Have you? Ada kawan-kawan you yang wanna wear seksi just to get the attention, so the boys or the man will look at them? Dah lah, kalau I macam kawan-kawan I semua yang memang pakai seksi tu sebab the way diorang pakai seksi, sebab diorang nak boost their confident levels. Diorang tak ada macam nak pakai seksi untuk attract lelaki punya perhatian lah macam tu. So jangan salah faham. Kita orang perempuan ni, kita orang pakai seksi bukan untuk orang. Betul, sama lah macam you make up. You make up untuk apa? You make up untuk you look macam boost your confidence, ataupun you make up untuk menarik perhatian orang. Macam tu. Betul. Tapi pernah tak you dapat boyfriend tak kasi you make up? Tak. You ni rasa tak dapat je. Kenapa aku selalu dapat yang macam-macam? Tak, I tak pernah. Tak pernah. Sampai sekarang tak pernah lah lagi. Okay lah kan. So means you get the people that okay lah. Baik-baik je. Okay. Itu kita nak cerita pasal confident. Kita cerita pasal seksi. Cerita pasal pakaian kita. So macam kalau dari segi, okay, ni pun fun juga. Ada orang dia pergi kerja, pakaian dia berbeza dengan daily life dia. What do you think about that? Kalau orang pergi kerja, pakaian dia berbeza dengan dia dekat luar. Berbeza dengan dia kat luar. Contoh kalau kerja kena pakai baju kurung. Kat luar? Kat luar dia tak pakai baju kurung? Ataupun dia tak bertutup? You rasa macam mana? Kalau macam tu, I rasa based on dengan pekerjaan dia kena buat apa. Faham tak? Kalau macam dia bekerja tu memang SOP dia kena pakai yang bertutup, dan sebab itulah yang dia bertutup. Kalau macam dekat luar dia nak pakai apa yang dia suka, dan terpulang pada dia lah macam tu. So maksudnya jangan judge lah. Jangan judge. Kita nak borak sebab cara pemakaian orang tu berbeza-beza. Kadang-kadang etika pemakaian dia ke tempat kerja harus berpakaian seperti itu. Tapi dekat luar jangan judge. Kan. Macam kita doakan lah yang baik-baik. Macam sama juga dengan saya, kalau mungkin ada orang terjumpa Instagram saya di mana-mana, dia macam, Ya Allah! Doakan yang baik-baik kan, betul tak? Yeah. Betul. Kadang-kadang kita just nak, get engagement. People will judge. Kita tak boleh tutup mulut orang kan. Orang nak cakap apa pun terpulang pada you. Yeah. Okay. So you sebenarnya Laurina, in 10 years from now, you rasa you akan jadi perempuan yang berpakaian macam mana? Kalau I cerita dulu. I memang cerita nak jadi isteri rumah. Nak kahwin, nak jadi isteri yang baik-baik. Betul lah. Walaupun I love my career, I love pekerjaan, I sangat obsessed dengan bekerja. I love working. I'm happy to wake up in the morning just to know that I have work today kan. Untuk bercantik. Tapi I punya dreams adalah to be a good wife lah. Macam nak duduk rumah, nak jaga. Relax. But pakaian kat dalam rumah kena pyjamas. Every day. So I memang suka collect pyjamas. Oh ya? Kat rumah I memang ada macam-macam pyjamas. I suka pakai pyjamas. I rasa pakaian pergi tempat tidur pun penting for me. Exactly. So you Laurina, in 10 years, 10 what kind years. of person you are that represent your dress also? I think, right, in 10 years, I think you're asking this because I haven't worked, right? If I have to be honest, I think I want to keep dressing like this because this is also how I dress during my internship. Okay. So I did internship once in JB, and mostly, right, also in my daily life, I usually just wear jeans and like collared shirts, something like that. So basically coverage as well, like very casual. But in 10 years, I think I also want to dress like this, like very minimalistic, because I also don't like fast fashion. That's why. Yeah. Awak tunggulah nanti awak ada boyfriend awak tengok perempuan seksi-seksi, then tu awak nak pakai seksi. Tak I don't know. Sometimes ada juga kawan-kawan perempuan yang dia tak pakai seksi pun, tapi sebab boyfriend suka tengok perempuan seksi, so dia pakai seksi.
Tapi laki-laki ni dia Lepas tak tu, kasih pula. boyfriend ni tak kasih. Kan? Tapi bila perempuan seksi, no tengok siapa macam tu. Yeah. Je. Like don't dress up because of people juga kan. Yeah. Make yourself comfortable. So jangan salah faham, perempuan sebenarnya tidak berpakaian, apa-apalah pakaian dia pun tidak bukan untuk orang pun, untuk diri sendiri. Betul. Dia nak pakai menutup ke, tak tutup ke, whatever kan, untuk keselesaan dia. Confident. Yes, confidence. Confident tu penting macam mana untuk awak? Confident tu penting bagi I sebab bila you keluar kan, you nak nampak outstanding. So bila orang tengok you, wow, dia ada vibe yang bagus. Dia ada vibe yang macam bila orang tengok you, wow, macam tu. Tapi you bukan nak attract orang sebenarnya. You boost your confident level at the same time sebenarnya. Itu sahaja. Okay, so you pernah tak kena complain ataupun kena judge dengan kawan-kawan you sendiri about you? Kawan-kawan tak pernah judge. Biasanya you? Semua kawan-kawannya very supportive. Like how like someone, my friend judges me. Yeah. Tapi you pakai baik-baik. No, I pernah kena judge. 3, 4. Tapi 3, 4. zaman sekolah lah. Okay, 3, 4, sambung. Lah. Cerita zaman sekolah tu. So, masa zaman sekolah pun dah memang berpakaian yang sebegitu. Tapi biasalah bila you duduk dekat kawasan-kawasan area-area kampung-kampung ni, diorang punya mentality tak macam orang yang bila kita dah keluar. Faham tak? Macam when you stay dekat city dengan dekat kampung, it's different, right? So, cara pemikiran diorang pun berbeza. Macam kalau macam tengah lepak tu, I datang je, okay, semua dah memandang. Macam, apa hal dia ni macam pakai seksi-seksi macam ni kan. Dalam kampung je, kau nak pergi mana? Itu cara dia cakap. Kau tengok dia sekarang? Kau tengok dia sekarang. Dia pakai macam mana sekarang? Sebab my experience, orang yang selalu judge, kau tengok dia pakai macam ni. Now she sexiest more than me. Maaf cakap. Okay, so this is gonna be the last questions lah yang nak tanya. Kita selalu cerita pasal seksi ni mesti akan berkaitan dengan perempuan. Now kita nak cerita seksi untuk seorang lelaki pula. Dia kena see you, lelaki yang seksi ni macam mana? 3, 4. Yang post dekat Instagram gym seksi yang dada boleh gerak-gerak. Is that sexy for you or how? No, sebab I tak suka lelaki yang badan sador sangat. Okay, so lelaki yang seksi bagi you apa? Daripada segi penampilan dia. Which is daripada segi dia pemakaian dia, macam mana smart dia pakai, macam mana lah, macam tu. Kalau I lah, lelaki yang seksi adalah lelaki yang pakai baju collar, seluar slack lah. Lepas tu akan tanya, you dah makan? You dah minum kopi? Bagi I tu seksi. Nombor telefon please. You? Oh my god. This is so hard question for you kan? But one day you're gonna look at men and you think men are sexy in their way. Sebab kadang-kadang kita terlupa because women actually, to be honest, kita orang terlalu fokus kat diri sendiri. Betul. Kita fokus kita nak pakai apa hari ni, kita nak pakai makeup apa hari ni, rambut kita nak tukar colour apa, baju apa. Tapi kita terlupa lelaki pun ada seksi dia juga. Ya tak? You seksi time bila? Tak seksi. Tapi buka baju, time mandi. You rasa lelaki seksi in what way? I think it's more of how they carry themselves. Because what's the word? I get the ick. Awak tak pernah bercinta? Pernah bercinta? Have you had a boyfriend before? Once. Yeah, once. Dia seksi masa bila? Masa video call. Masa video call? Actually, video call. Betul. actually it was like high school. Oh. Yeah, it was high school. Okay, I pernah dengar. Okay, this one I just want to share. Kawan I cerita pasal video call juga, I teringat. Lelaki seksi bila video call pagi-pagi. You dah bangun. Suara macam rough. For me it's cringe. So itu adalah definisi untuk lelaki yang seksi. One day, in 10 years or maybe 5 years, you met me on social media and you say, Aisha, I think this guy is sexy for me. One day. Okay, wait. So I think, right, just like what I said, I think a guy is sexy of how he carries himself. Because no matter how good you dress, right, or how much muscle you got, if you have like no personality outside of your looks, it's just bland. It's just like unseasoned pasta, you know. You need to have flavor, you need to have principles. I cannot handle a guy that has no backbone. Because it's like, okay, just imagine you're going on a date, right? And this guy is just like, I don't know, what do you want to eat? Or
Oh, dia tak boleh decide for you. Yes, like just decide, you know, or like it's the mommy's boy, you know. It's like, oh, my mom won't let me do that, or like it's no. So that one red flag lah bagi you. I mean, okay, you can have like a good relationship with your mom, but it's just like have your own principles sometimes, you know. Stick up for once. Yeah. Okay, I hope you find a good man, a very gentleman man, a very sexy man for you. Dan yang paling penting, boleh buat keputusan sendiri. Yes. Okay, itu boleh jadi topik perbincangan untuk next episode. Kalau producer panggil lah. Alright, that's all from us. Terima kasih sebab menonton. Lepak dengan kita orang. InsyaAllah kita orang akan start lagi dengan topik-topik yang best untuk episod yang akan datang. Maybe me, maybe not me, maybe Ara lagi akan datang, maybe Laurina pun akan datang lagi. So, ada apa-apa last words? Tak ada apa-apa. You? Okay je. I rasa you ada benda nak cakap. Dia macam banyak sangat topik. Kakak dengar. Okay, kakak nak, adik nak cakap. I don't know what like the topic is like sexy. Is it like fashion or attraction, right? I think sexy is just like the energy, you know, because for me personally, I think the human body is not inherently sexual. It's how you carry yourself and how you present yourself. Fashion is just like the tool to help enhance it. Yeah. So saya seksi tak? Yes. The moment you walk in, oh my god. Oh yeah. I was like, okay, lah. Thank you so much, guys. Saya dah habis topik dah. Bye-bye. bye-bye. Dah habis. Tak tahu nak cakap apa dah.